Lalu senam prapau ngalalong nong yalam halagajong ka area ngalalong ru organization secretary yung kanong stoy area unit ngalalong ru khot yung ka district nong stoy west kasi kadangau kabang kwa banrum hagano kado ka jeli yung ka sain himasima kalong panghaban pek ngahaban bisa undai bersukun rup rumah ini nomor kata hadin ba nilayo ya gajing tho no presiden rang ba asing ba law benno ya gajing non khot cho kono spoin e ini klaim dia kontak klaim dia setujung dia hadin pengilayo ngilasong kita special meeting jo kanong stoy area unit ngilatho bakat kum kariti penyai kam dari ke constitution yung HPDP dai ban aila yang ibigin yasan subaban mino naga party Henry ndon ki party na kata daw hadin mangilasong daga special meeting nilay arailang nilay hunlang ngala ay jimud pala ngi kwa banlek sa senga batamay ngiday banchi ya ka senga baton konorin nre la dengan siya kan rup luma ka bahaya nga ban don ha CCTV marwe na dok ndestuk na alam namar kata nilay sim jimud idon ki ba la dewan sakmat yung mating yung Michael na kadaw ka jimpom koy ha kamet ka phat nga dang yawan mentan nomor la pun ba Kolden, temar ya pun ba kolden ngasih kulit, ini nanti. Namar nilai ya tiap rai lupa, mereka wan sa gajin kapun yang ba kolden, yang anang sultan anang suskem. Namar yang datang ke VPP ke badon ke norim ke baskem, ke bayar terjim bat ke norim jong ke HPP. Dia ada pialek setang tak orang ini, dia ada pialek te ke bayar ini. Ke baru ki khot special meeting ko gusto yung kiam julan te jaga boburom kat ning lewan nganget baka jiwan yung hang ning iwan halor ka norim kabane kabaskem kabomla ban veng danor nama ha banga puli ya ka ri penai kam ne constitution yung SPDP kalong thik bat kane ka seng VPP kade ka seng omdei ka seng sign perthai nrei kade ka seng ka sign dur na bata gari pa ka check nrei ka SPDP ru kalong thik ha kata rukom kamdei ka seng sign perthai nrei kade ka seng ka sign dur ya kan norim yung gari pa ka check nrei kum no ban tne pensa ya kata ka hok long trai jongi halor ka khndeu ka siap Ladang imdon siu dia kena ke kendau pas dia kai ke banjai ni